Nilip constituency ke parlo phong langsu kalioni alangroi alongta karbi okpru asai pachutpon. Hako pusar pisar ahutpen kepado ponbom karbiatum ajutang jubat mate karbi okipru pinini phai trok jangmi po surihini ra ingkoi rehini ani nilip phong langsu kalioni alangroi alongta karbi okipru asai pachunpon. Bangso asai kepatir pipon lage Chingrum Youth Association pathihek pen CYA KSA lapen XKPLT Songthom atum Chelangsi bangso asai pachunpon lo. Karbi okipru asai keklemalong ongdung karbi riso ejang phusar phisar kibi kithi lapen arong tin mekar sarlar atum Chingrumsi pining surihini ra ingkoi rehini karbi okpru asai pachunpon long pamelo pusi CYA President Jirsong Tokbi KSA President Rangsina Rongpi lapen XKPLT President Malong Timung atumpen nang pachini dun. Joki halapen Philip Tiso TK News. Rimen ke hemari teron pu dak mili do salthetok biaro sin rimen ke hemari Pini karbi ok kipru alam the haku benta onang purbong bang bom lo lasi pini surihini ra ingkoi rehini arni lada okipru alam the asap so nang di hoipen asap so than pon ikha sei la pohan lo ni tumge aprang non ipi pu tenda na ja alam oputhak du kok la pena ko kan hini ne ni phanang pining pen nang chiri do theke de ta ni dia ke sar pulo ini hamso ini ri ga yi putan ni di si non pining pen kan hini la so roi ki pro pran ni di si nang ajab dum la pena ko la so tuning bon sudah me iditum la bangso aroi klem tathang kisuma ke boita ve pining ke bang ya ke por bang ni ta non si ki churi cholam bom bang pojo ta ni ta nili hin pen matha teng te je ke joban doji pen ko churi cholong yi pusi ni akhad ni sangta te acha la so karbi okpru ke karbi tuma culture ajutang Lai kalang te masa militum ga ilipi liputum pen bang nang jatang dalo pot pasi pinian ta la bangso culture pawil bidaji padu kogi phan la pena ko itunge ninkan sek pen chupru bu bangge ilitum ajutang do ko pasi pining pen nang litum song pen nang rabdun pen la so churi pining pen ninkan hinir ni hin pen nang chiri bangge to sar pini karbi ang long adang pi kache thang klong la karbi okpru alam the asap so than pon ikha Pini nilitum nilip ahawar along stami hakupen kipitik tang do kokoposi April 6 tarik arni pini pachet tonun si nilitum stami pini song thoman chelang pon si pichundun lo XKPLT lapen KSA lapen itum nilip CYA mate Chingrum Youth Association la song thom chelang pen si pini nilitum ladak nilip ahawar long patir pi pen si pini pachun pon lo non la hiru same bo pon bom lo asi isi nilitum ola bangso akarbi ok prupiman vek nang ji polam thegala helo hakopen samela pusonsi prubom wangbom lata isi karbi cultural penak potsi nilitum la pusonsi klempon bomji non ke wangjilang same la pen pini same la puson potsi nilitum klempon lo la helo la bangso karbi okpru along pi kopi basi ki pru pon lo rada ola bangso akarbi ok prulong ke nilitum la hidia long pulo ki puji la bangso o han birik pusi karbi ili karbi tum ke pu la bangso han birik pen si nilitum rotlo 12 ton an nitum la bangso hiru rot pen si nitum tractor pen si lo tractor pen si la dak khat an nilitum track pen wan lo la sinon hiru bu pon bom lo la bangso lang ro men nang li thani ma la bangso aro ya men ke aprang ki puge kali juni pusi pulos ta me phong lang so pusi non nilitum ako irthulu phong lang so roi lo na tumla bangso okpru ko na dim basi ki cheng ma onili tumla akhoi pota bet mohor pen si nilitum cheng pon lo khate la so alang ro men thani khate aliuni mate phong lang so bu mang ma sonde pin nang ta pini karbi okpru onang ri dina gadi olong ma so ba non si ribom lang adi to lo ya di enta to nyali ningkan lo dak nagari duntang pining pen kan thom lo ningkan thom lo gadi te ketam ta ningkan nang tum long ma
Asap-asap ke long jadi. Oh itu curul. Long sudah TOS Oh, pun alimen di sana. Oh, ini men ke jengsul singa. Aro, orang banyak sama. Ini men ke moi. Mai terang sorry. Ante pini nali dalang roy long. Kita alam sih sabut aja mah. Oh, mana ini? Dah roy long kan alam sih kami sang bang lak pen lo. Ini tu kami lagi jo. Long lu dedet di sana bang. Lo be ko kunci lah kan. Oke, kado lah. Jo ini orang nak cuci dulu. Ada ante. Labang solang roy, amen ni kesono ni. Nalbang solang kali ini. Lapen kali ini pen solang roy, amen tapi dolang mah. Kali ini kan kapre ka bang dolang. Sumusi tang ho muk tang ho pun tak dua. La solang roy, amen tu pholang so kita tiar do mi. Kanjeng hau na bene. Kami no nama ke kali ini kita hambo. Labang so non pro ni, non ni obri bon. Long lo ba mante, non si bang tu. Non mana ni kita tu langsung ni cakap so. Oh, Long ka hai ni. long. Tong te, kan te. Oi. Nah, lebih ni tanah ni. Oh, sama pun kalau pro ni, long mama. Long lah, long seri bom lah. Not pelo nang tu mang ke. Tok bi rong pendi. Inta nang tu las bang soroi lo ningkan kan lo nang ri don ta. Nikah ni lo kita am ta ningkan long man te. Long ke din ta pining ta nang tu non sigiri lang. Ke lo in paning the do ma. Na sab do di. La solang roy men thani ma. Kali ni. Pholang so bukan ni ma. Pholang so putahang bukan di. Ini ingdeng plikebrahini BJP asong amahang ke thek arni Birla adung Nayara petrol pump adung BJP akimi asahem along Vajpayee Bhawan along East Karbi Anglong district BJP atum pen ingdeng plikebrahini amahang ke thek arani talon pon labangso katalon along aluhiaman pen CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vidya Singh Ingleng EM Ratan Teron BJP East Karbi Anglong district Maipu Dhan Singh Teron East Karbi Anglong district Kongchunbang Mudhuram Lekthe MLA Dhon Singh Ronghang EM Raju Tiso Nerkep Morcha Office Bearers Lapen Party Karyakarta Satum Chitong Dunsi Flag Hoisting Milur Kikai Lapen Rally Kedam Asai Tame Deng Ponlo News Desk Report TK News BJP amanget kali lo Plikebrahini kama pinata Sipini itu Rota Janata Party District chot kali state chot kali national ho booth level anda itu pini Bharatiya Janata Party amhang ke thegani palon pon padu lapen non itu la pini tarik chok pen ho tarik koyan Bharatiya Janata Party itu program ke den kondu asi program along kado itu hanta BJP korte dia kado hanta kan pon je pini pendang ke itu la program ana bangke itu kado beta tempon pet posi pini cek prai pon sana pini sana so apang penonang dam lo prote BJP government manget pe ili tum kado beta thelong je kaching tu ratna simon tem bombo lapena ko tem bombo depen kewang ya ni ge komani kipu jog le kusta me la bang chok tidal hai alang ne gunda po chakile ke pugile terrorist panda po alangli non stame alangli ke cepadu Karibeno Thomas Council non alangli CM jodet pen Karbi anglong long non di tahun chot kali rong rupalong stame toar pen jelo stame binana bangke gram pono penon ke rangi stame itu prime minister stame taring ko dan arkebani dakar penon ke rangi alang itu macam paduk pen di nonal itu prime minister lah selang dia bangke diklaim kita ini tum kado kita cini dok ke mesenan खेती थेlang asi jok le som ni pusta me la bangke chok Itu, mana berapa jauh nanti program tu?
Nijang Karbi Anglong Amreng constituency ke parlo lakha hini rongpang bongalong kedam kebang kacehelat atawar keheno pik ajok rat atum kisung ke phonang lason si kedam tang sarkar atum sitame election nang lelote towar nang selam pipopu apong nang cha sitame selam lepu si hadak arat atum ninjepon lason si APHLC 20 ST wothat langso general secretary Dhaneswar Rongphar humriram si hadak atawar keheno kilit parpik thek tekanglong si alang limethang jungjung akhia dat chipa iksi labang so atawar nang selam pilo lapen alang li Dhaneswar Rongphar aphan nilitum lakha hini rongpangbong aradatum suri chorolo lapen majok asorkar lebang sitame towar nang selam pipe bonta 20 ST wothat langso general secretary Dhaneswar Rongphar alang li amethang jungjung akhi adat pe nang selam piapot ning ingsa piklo pusi choro pajurpon dongka mokam benjona sing Rongphar TK News Thelong na kisung do seta prang si ke toa muni tum ke cedam ke cewang theng lang yasmet la pupen ang se kati ki hoy khiti mitian ta sa batai ni tum men mathalo la pe la putu na thu yasmet yut tum ta ka mathadu ning kan wang da esek ni thom la son rat tu chipimam dolo ye toar ka salam harlong ga roy gari pangrum ben harlong ga thok toar ka salam la son ta klem lo seta phi gari dak non rolling party ali dak tumanta dak yut tum yasmet la po yut tum ka chuning rido ye yesbi ang sibak nang rap thala pen harlo sap super ram thokon tha so towar puta alang tum koson belone ka ma tha sala puna thu phan ke mane rong su le pu la so alam se ai ha kali dak tum kan ngi amasi siksak ong lo pu la so joy ne pe na ka hai do de so rong phar nang thek long lo so alam ni tum chi than pen na yut tum dala hai lam pachini dun pen alang li ma tha pen so towar yasmet alang li sina hut pi lo non pini bina bang bau ke so ki hut bena joy ne masi itu masap ke cidam cewang han so ce roy punon ma lang hewan punon sang ti ke roy punon harlong wan punon la so to ara sap ke yoy dolo la si non ke wang yi prang ana bang ke lahai ke ci plak ke plek we pen pu tu na thu ara da phan me a party jar party le donon pusita amunit ke rong pang bong la pen na per the ke da amunit tup la pen dak voters vote ke tha ba thikar ke siwet posi kadue panal suka chuning ri dolo ke wang yar ni ana bangke 212 pu si plak le pen ben isiwet ka human sarye phan sipini estimate nili solam thetam pachini dolo ar cholo ladak rong pangbong mate ladak 9 amreng constituency ka parlo rong pangbong PS angkang arlo kidudun lapu rong pangbong tu ladak don phokep suse adon do sitame ke damtang an ladak ajat party nang ruling lo ESDC Congress la penon BJP an enta dak ruling lo sitame la song mong hajat development penon lang penon la pen rihingami penon la pen tuwa lanang bong sami la punga na aphan bangke nang lele asap suki plak la son mang sidokok lo ladak tineli an mang se kiyut kok ki asinon bangke la puarat tum same alang tum mavut ador cipi pensi non bangke nang pinang pu son mang si hang lo lasi lasong bong pen nilitum same mathal non bangke hajat party le nang ruling sitame la pu phan bangta kilang bangke kusi paprang pu ku bangsi kilira mathal lasong thak kamat hakime ajok alang li 20 wathat lang so ele Pomosti General Secretary ake hai Dones Warangpha alang li samela dak anwang pen asap suwet ya 10 kilometer biji la sotoar same na huti asila dan non samet heng chupon lang chupon same joy chet lo ason tak thak sinon ke bang jian hajata sarkar lena nang ruling same la sotoar la pen milang pen chenglo haja samila rong pangbong angkang lo nang kili am tabangke punya tu bangsa nang pilih nang pok ku bangsi nilitum ta pulo dapat nalang lipam ismet pet kecuru laki pulo non alang li hai happy lah isilam pudam pulo ke ip selsi ke hai lah lo kita alang li lipang jungjung aki cupi ikan dapat rong pangbong pulong nang kirap ke pangceng bangke nilitum rong pangbong tu arada bangsa suri atau manang itu kajian Kadom
nilimen rosmi kerangpi nilida rong pangbong tunatu nilitum rong pangbong towarta nangli kenangli ahoglo sitame achitim ha ladak wan natu anangli po la putunatu bangke kisung ke boy koson ma aleng kichitum ta mane nanglang krang ason lasi non ke dam tang anason bangke non ke bang jia huda bangke bangjok asorkar le nang hahon sitame nilitum tunatu penta tuning ridun lo ajara son de nangli sitame nilitum natuta nanglang cetha la pen towar punon lang punon mi punon ajat ason sitame nilitum han nangrap tha non pini penap nilitum kisung ong ke alangli nilitum kacop hasi alangli dhone sorong phar ahem kiruni hala phansi nilitum towar nang hutpitha lang mi kacupon kicuan aktowaran ta nitum avidet lo pusi alangli mina akhipen laswa towar nang hutpisi piniar ni thenglang sitame nitum cupon long lo cuan long lo asi non ke bang jia sorkara bang ke badule nang hahon sitame nilitum rong pangbong 1-2 phansitame nang kipi pahoman raptha lan Yang nipo ni phai trok ani ada por phai kri si apor pen Diffu Circuit House Conference Hall along ceremonial distribution of financial assistance to Rangali Bihu Utsav Udjapan Committee aphan check keron amai padopon bangso amai along CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vidya Singh Ingleng lapen kaprek ke thekiding atum chitongdun lapen East Karbi Anglong Deputy Commissioner Chipatir Piponsi Assam Sarkar ahin pen Rangali Bihu Udjapan Committee atum aphan lak isira suri phokep achek Great Roxy a Bihu Committee atumaphan Pipa Jirpon. Diffu pen Surajit Sethi TK News. East Karbi Anglong Deputy Commissioner organize korise Ahom Sarkar torofar pra Dr. Himanto Biswa Sarma Dangriya netritwত je Rangali Bihu Udjapon Committee karone ekalin sahajo 1,50,000 টকা কমিটি দিয়া হৈছে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি DCA Karbi Anglong Deputy Commissioner organize করা হয়েছে আর আমার ইয়াত স্থানীয় বিধায়ক হারঘাট বিধায়ক আর আমি একেলগে আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি চেকটো অৰ্পণ কৰা হৈছে কমিটি দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰেও অসম চৰকাৰৰ পৰা 1,50,000 দিয়া বাহিৰেও আমি Karbi Anglong অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমি একালীন সাহায্য ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটি আমি 50,000 দিম বুলি আমি আজি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কালি পৰহি CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি 50,000 আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ স্যাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্যবিলাকৰ কলা সংস্কৃতিবিলাকৰ যাতে পূজাই ৰখা স্বাৰ্থত আমাৰ যে আগুৱাই নিয়া স্বাৰ্থত যাতে বিহু যে আমি যেতিয়া হেৰাই নাযায় আগৰ পৰা পৰম্পৰাৰ পৰা যেতিয়া আমি পালন কৰি আহিছোঁ যাতে সেই বিহু কলা সংস্কৃতি অসমীয়া যিটো আমাৰ কলা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থত এইটো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1,50,000 একালীন সাহায্য দিয়া হৈছে আৰু যাতে ডোনেশ্যন বোৱা বস্তু যাতে মানে কোনোবা বেপাৰী মানুহক কোনোবা দোকানে যাতে ডোনেশ্যন খুজি যাতে হাৰাসমেণ্ট নিদিয়ে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ Karbi Anglong অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা একালীন সাহায্য দিয়া হৈছে